Banje kubasuhuza mwebwe mutakubwa kudukurikirana hano kuri Karimagezi Comedy ndetse namwe mwakoze subscribe kabisa. Reka tunonosore iyi nkuru imaze iminsi iri kubica kuri TikTok, iyi nkuru y'igihuha, iyi nkuru babeshe yuko bita Tegashirufu yaba yaritabye Imana, yuko inkuru mbazaniye hano nuko uwo bita Tegashirufu ari muzima, ahubwo nibyo ndi kugira ngo inze twinjire mu turebe byagenze bite byifashe ngute kujya babitangaze yuko bita Tegashirufu yitabye Imana. Ukuntu imeze rero uwo bita Tegashirufu kujya batangaze yuko yitabye Imana nuko ari June mwamenye ku izina rya Pushpa kabisa, baza gukora seni uwo bita Tegashirufu araza kwitaba Imana, araza gukora impanuka mu modoka kabisa. Noneho kameramani aza kupostinga amafoto gamwe na gamwe ari gukora impanuka, ndetse aza kubihuza n'ababyeyi ba Tegashirufu kabisa ba nyabo, aza kubipostinga ku rubuga rwa TikTok ndetse no kuri YouTube birebwa cyane, kandi inkuru yamenyekanishe wapostinze ibyo bintu bese bamwirukana mu bazategura iyo filimi, yuko iyo filimi muyitege igiye gusohoka, izaba ari filimi y'umwaka wa 2026. Icyo usabwa ni ukanda subscribe kugira amakuru nagende agucika gatanu ku kandi kabisa, yuko n'umugwanyi ukora Karimagezi Comedy ubagezaho ibiganiro bigiye bitandukanye ku isi kabisa. Uyu musore nkomeza nababwiye ko uyu musore ni umwe mu bakunzwe mu gihugu cy'Ubuhinde ndetse ku isi yose. Uyu musore aza ku mwanya wa gatandatu mu bakina amafilimi ku isi kabisa. Cyo nagusaba cyo gukanda subscribe, like, share, comment, ubundi ibiganiro nk'ibi bigende bigucika. Wagwane naho utaka, naho utaha tuzahurire mu bindi biganiro.